Goed, ons gaan vanaand praat oor die geestelike gawes, die tweede deel. En ons gaan net oor twee gawes praat. Woord van wysheid en die woord van kennis. En maar ons gaan so 'n bietjie van 'n ander hoek af dit benader en so en kyk wat die woord sê. Hoe werk woord van kennis, woord van wysheid en wat waar kom dit eintlik vandaan of wat ook al. Kom ons bid saam. Heilige Gees, hierdie is u program. In die naam van Jesus neem ek elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan God. En ek bind elke skans en ek breek dit en ek werp dit neer wat hom wil ophef teen die kennis van God. En ek sê in die naam van Jesus, jy elke knie sal buig, elke tong bely sodat Christus die Here is. Buig jou knie, neem jou wyk en los die kinders van die Here. En ek bid vir Heilige Gees dat u die woord oopbreek, dat ons verstaan, dat ons die hart van God verstaan, dat ons verstaan wat ons doel is op hierdie aarde, dat ons verstaan wat u met die kinders van God wil, hoe jy hulle wil bedien, hoe jy hulle wil beweeg en wat ons posisie en ons plek in die koninkryk is. En ons bid in Jesus naam dat die salwing van God se Gees op hierdie woord rus en dat die Seun van God en God die Vader en die Heilige Gees dat hy verheerlik word sodat almal kan sê God alleen kon dit doen. In Jesus naam. Amen. Alright, goed. Ons gaan praat oor die twee gawes, woord van wysheid, woord van kennis en hoe dit werk en dat dit sover as die Ou Testament kom. Dit het net op 'n ander manier gekom. Gawes kom van die Heilige Gees af en Heilige Gees inspireer, Heilige Gees bedien, Heilige Gees beweeg, maar die gawes nie soos ons dit bespreek nie. Ek wil amper sê die werkinge van God het gemanifesteer soos wat ons hierdie gawes vandag sien in die Ou Testamentiese tyd al. Nou kom ons kyk wat sê die woord 1 Korintiërs 12 vers 7. 1 Korintiërs 12 vers 7 sê die volgende: But to each one is given the showing forth of the Spirit to our profit. Ons het dit laasweek gelees. Die Hebreërs sê aan elke persoon word die manifestasie van die Gees gegee, soos dit hom help. Nou, een ding wat ons moet verstaan, aan elke een kind van God word die werking, die manifestasie van die Gees gegee. Dit beteken, die Gees van die Here beweeg elke persoon om vir God diensbaar te kan wees en in die gawes te opereer, behalwe as jy hom weerstaan. Die Gees van die Here, dit moet ons mooi kry. The Spirit of God is on earth to continue the works of Jesus in the church. Jesus het gesê, I will not leave you comfortless. Ek sê julle nie as wese agterlaat nie. Maar dis beter dat ek gaan, anders as ek nie gaan nie, sal die Gees van die waarheid nie kom nie. OK. As Jesus se bediening 3 jaar lank was en hy 12 disippels geroep het en hulle het eintlik al begin in die bediening en in die gawes opereer, hoeveel te meer sal die Gees van die Here nie betrokke wees vandag in elkeen se lewe nie. Want ons kan teruggaan na Genesis 3 vers 15 waar die Here vir die slang gesê het, hy sal jou kop vermorsel. He will bruise your head. En in die Hebreëus sê hy, sy saad sal jou kop vermorsel. Jesus se saad, Jesus se kinders.
dit wat Jesus in die gees geproduseer het. Met ander woorde, die kind van God. En die gawes, luister mooi, the gifts of the Holy Spirit is part of bruising the head of the enemy. 2, the Holy Spirit is part of bruising the head of the enemy. But the Holy Spirit is not only part, but is the main driving force in edifying the church. En dit is waarom die gawes daar is. Nou as ons net na die volgende skrifgie toe gaan, for through the Spirit is given to one a word of wisdom, to another a word of knowledge, according to the same Spirit. This is a very, very, very important little scripture. Through the Spirit is given. What does the word through mean? All right? And what does the word Spirit mean? Okay. The word Spirit is easy. That's the Holy Spirit. But if we look at verse 6, there are differences of workings, but it is the same God working all things in all. So, nobody needs to say to think or say, I am not part of the gift of the Spirit, or I do not have a gift of the Spirit. Everybody. And therefore, there are different workings, but it is the same God working all things in all. So, you have a place in the body of Christ. The one is the finger, the other one is the toe, the other one is the neck, and the other one is the arm. And the Bible says, no one can say to another, I can go without you. Everybody is needed. And everybody is moved and prompted by God and by the Holy Ghost. To each one is given the showing forth of the Spirit to our profit. So, if one person is not functioning in the body actually loses something. As die hele liggaam betrokke is, as elkeen aanvaar, hy het 'n gawe en beskikbaar is en bereidwillig is om deur die Gees van die Here gebruik te word, dan word die liggaam gedien soos hy gedien moet word. As dit so is dat die woord sê, die een kan nie vir die ander een sê, ek het jou nie nodig nie, dan is die teenoorgestelde waar. Then it is true if we have to assume that the body needs everybody. The body needs every member. Want jou gawe is dit, daai eens gawe is dat, en as die woord sê, dis die Gees van die Here wat dit werk tot die stigting van almal, dan het die Gees van die Here een doel, en dit is om almal te stig. So ek glo, daar is mense vir wie daar nie gebid word en bedien word nie, omdat iemand skaam is. Of omdat iemand die Gees weerstaan. Of omdat iemand, nou gaan ek 'n groot ding sê, nie in die gawes glo nie. I believe there are more sick people than there should be, because people don't recognize the gifts, period. If you don't recognize the gifts, you don't recognize the Holy Ghost. If you don't recognize the Holy Ghost, you quench the Holy Spirit. And the Bible says, do not quench the Holy Ghost. So 'n gemeente, 'n liggaam kan nie geseën word soos hy moet, as die lede nie almal funksioneer soos hulle moet nie. Dis 'n groot ding om te sê, but it's unfortunately the truth. Verse 11. But the one and the same Spirit works all these things, distributing separately
To each one as he desires. Listen, we have to understand this correctly. He distributes separately to each one. That is one part. And he distributes separately as he desires. Many people read it like this. And he distributes separately to whoever he desires. No, that's not what's written there. Dis nie wat daar staan nie. He distributes separately, meaning every person has got a gift from the Holy Ghost, and he distributes as he desires. To the one he gives this, to the other one he gives that. But everybody has a gift. Everybody is important in the body of Christ. So, if we don't function in this, we quench the Spirit in your life first and in the body. And that's why there are many bodies of Christ which are really spiritually dead. Because the Spirit cannot function where he is quenched, where he is resisted. And the gifts are necessary for not only the edifying of the church, but for deliverance and for the freedom and for the fire and for the all those wonderful things given by the Holy Ghost. Because God said in Genesis 3 verse 15, he will bruise your head. Now, bruising the head of the enemy does not only mean healing the sick, it means delivering the bound, it means spreading the gospel, it means serving the body, it means the entire range of activities of the Holy Ghost. Bruising the head of the enemy means that in all spiritual activities, the church will be triumphant. Can I ask again, are there any gifts that should be left out or neglected? Is there any person? That's why the scripture says, die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Because to bruise the head of the enemy, the hand needs the foot. Because it's one body. And the word of God, revival for the church, starts normally when there's unity in the body. Unity in the body makes the Spirit of God move. And if the Holy Ghost is quenched by disunity, there is no movement of the Holy Ghost. There is no bruising of the head. En jy kan dit kleiner maak na van die kerk, van die groot gemeente af, na die huis self, selfs na die familie toe. Want die gemeente begin eintlik maar by die familie. So, wat probeer die duiwel regkry? Hy begin om onenigheid in die familie te bring. En hy eindig met onenigheid in die kerk. In die groot gemeente. See? He always starts small. It makes him less visible. What has that got to do with the two gifts we're going to discuss? A lot. You'll see. What we have to understand, if the Bible says, but the one and same Spirit works all these things, it means there is one Spirit that is the source, only one of the gifts. Anything else that looks like gifts are not gifts of the Holy Ghost. Daar's een gees, dis die Heilige Gees, wat gawes werk. Al die ander is nabootsings. Farao se towenaars, hulle het sekere goeders gedoen tot op 'n punt, toe kon hulle nie meer nie. Die duiwel kan nie genees nie. Hy kan die siekte wat hy op iemand geplaas het net onttrek. Maar die gawes van gesondmaking sal jy net vind waar God se gees opereer. Gesondmaking word nie vir die duiwel gegee nie. God deel nie sy gawes met die bose nie. So, daar's baie mense wat dalk
al na waar sê hy of iets toe gegaan het, om oplossings vir probleme te kry. Daar is eintlik net om 'n deur oop te maak vir 'n nabootsende gees. Dis nie die Heilige Gees nie. There's one Spirit that operates or through which gifts are operating, and it's the Spirit of God, the Holy Ghost. And then it says, but the one and the same Spirit works all these things. There is, in other words, no gift, no real, genuine, godly gift, unless it comes from the Holy Ghost. If the Bible says there is one Spirit that works all these things, it means any other one, any other thing that looks like a spiritual gift, not coming from the Holy Ghost, is fake. It's not God. It has the ability to perhaps blind people, making them to believe something good is happening. Let's say it's a sick person becoming healthy. I tell you what, you're just opening a door in your life for that evil spirit to move into some other aspect of your life. But it's not the Holy Ghost. There is one Spirit that operates. And you know what? All other spirits are subject to him. Al die ander geeste is aan hom onderworpe. Dis hoekom ons sien dat God soms mense vrymaak en dit manifesteer. Dis die ander geeste wat nie teen die gees van God kan staan nie. En daai persoon word vrygemaak daarvan. So, don't fool around with these things. There's one Spirit. If you play with fire, with another spirit, trying to get gifts in your life, you're really going to suffer the consequences. There's one Spirit, and it's the Holy Ghost. And you know what? He loves you. And because he loves you, he loves the person that needs healing. He loves the person that needs deliverance. That's why he gives you gifts, so that in the love of God, you can minister to other people, and God can use you to set people free, to heal people, to speak words of wisdom and words of knowledge. Okay. Let us go to the word of wisdom and see what the Bible, where we can find an example. 1 Kings 3. 1 Konings 3. Dis die storie van Salomo. 1 Konings 3. Vers 24. And the king said that Salomo, bring me a sword. Nou die scenario was 2 dames het beklei oor 'n kind. En albei het gesê, julle ken die storie, dis my kind. Toe kom Salomo en hy sê, goed, bring vir my 'n swaard, kom ons sny die kind in 2. En ewe skielik, toe kom die ware ma na vore. Dit is plus minus 'n voorbeeld van woord of wysheid. Nou, ek weet God het Salomo 'n bonatuurlike wysheid gegee, en hy het vir hom die vermoë, hy het vir hom wysheid gegee. Ek wil amper sê, dit was God se, dit was die groot gawe. En toe Salomo wysheid kies bo rykdom, toe gee God vir hom klomp ander goed by. Maar woord van wysheid opereer plus minus so, op 'n bonatuurlike wyse. Selfs al is iemand nie geletterd of akademies gevorderd of wat ook al, vat God se gees en hy neem die situasie of hy beweeg die persoon wat die gawe het om met bonatuurlike wysheid vorendag te kom, om 'n probleem op te los of 'n situasie te hanteer. En die beste voorbeeld in die Ou Testament is hierdie, so Salomo nou hier gedoen het. Alright, nou ek sê weer, Salomo was 'n wyse man, maar ek glo, net soos hy wys was, opereer die Heilige Gees deur iemand in 'n oomblik 'n woord van wysheid. And the king said, divide the living child in 2 and give half to the one and half to the other. As ons kyk na die Nuwe Testament, hierdie is 'n voorbeeld uit die Ou Testament uit. In die Nuwe Testament, ek kan nou nie spesifiek aan 'n voorbeeld daar dink nie, maar woord van wysheid
Kom ek hierdie paar goeters vir julle noem. As ons kyk na wat die skrif gesê het, net terug aan 1 Korintiërs 12 vers 7, vers 8. For through the Spirit is given to one a word of wisdom. Met ander woorde, die woordjie through beteken die gees van die Here gee die gawe, die gees van die Here laat dit werk en die gees van die Here stig die liggaam deur die werking van die gawe. Okay. Through the Spirit is given to one a word of wisdom. En as hy sê word of wisdom, dan beteken dit nie net een woord nie. Dit beteken eintlik woorde van wysheid in die situasie. Okay. Nou woorde van wysheid van die gees van God af. Ek wil God nou nie in 'n boks sit vanaand nie. Ons kan nie 'n boek gaan haal en iets gou opsoek en sê dis woorde van wysheid van God se gees af nie. Dit sal gewoonlik woorde van wysheid wees wat almal sal dit sê, joh, dis 'n wonderwerk. Wat uitkenbaar is, wat uitstaan as 'n spesiale aksie deur 'n ek wil amper sê deur God alleen. 'n Bonatuurlike aksie. Kom ons gaan na die volgende een toe. Woord van kennis. Okay. And to another, ek ben net by vers 8. Through the Spirit is given one a word of wisdom, and to another a word of knowledge, according to the same Spirit. Met ander woorde, nog steeds dieselfde doel. Hy wil die gemeente stig. Dit is nie vir die stigting van die mens nie. Dis nie vir iemand anders se eer nie. Dis God se gees wat dit werk en die persoon beweeg vir die stigting van die gemeente en die verheerliking van God. Nou wat is 'n woord van kennis? Woord van kennis is, kom ons gaan na Johannes 4 vers 12 toe. Jesus is by die put van Jakob en hy praat met die Samaritaanse vrou en hy sê vir haar, gaan roep jou man. En sy sê, sy het nie 'n man nie. Jesus answered and said to her, verse 16, Jesus said to her, go, call your husband and come here. The woman said, I have no husband. Jesus said to her, yeah, you have well said, I have no husband. Okay. Die woord van kennis is lyk amper of opereer amper soos wat jy sou verwag saam met die bediening van die profeet gaan. Dit is bonatuurlike insig in 'n situasie wat nie op die oog af bekend is nie. Wat die gees van die Here wakker maak en vir iemand kennis gee oor wat in die verborgenhede aangaan. Dis omtrent die beste wat ek kan verduidelik. Bonatuurlike beweging van die gees van iemand om iemand kennis te gee oor wat in die verborgenhede van 'n situasie aangaan. En hierdie vrou sê vir die Here Jesus, hy is 'n profeet. En toe sy daar weg is, toe gaan vertel sy vir die mense met wie sy in aanraking kom, sy het 'n profeet ontmoet en sy beskryf die situasie. Nou goed, dis hoekom ek sê dikwels lyk die werking van die gees van die gawe van die kennis, woord van kennis, werk saam met die bediening van die profeet. God gebruik 'n profeet om in die toekoms in die verborgenhede in te spreek en dikwels werk die gawe van die woord van kennis saam daarmee sodat die profeet in die verborgenhede insien en ook in die verborgenhede inspreek, soos beweeg deur die gees van God. Albei
is bonatuurlike aksies van die Gees van die Here. It is supernatural. The gift of word of knowledge of something that is hidden, and also the ministry of the prophet. Prophet speaks into the future, into the unseen and unknown, or about the unknown, and the gift of knowledge is about things which God makes known to a person, things that are in a hidden state. All right. Kom ons gaan na Romeine 11 vers 29. Hier is 'n baie belangrike skrifgie. As jy vanaand gedink het, wel, jy dink jy weet wat is jou gawe, maar jy het verkoud daarin. You have turned lukewarm. You are not moving in that. You are not operating in your gift, in your gifting. The Bible says there are people that say, God cannot forgive me. I don't operate in my gift. Romans 11:29. For the free gifts and calling of God are without repentance. Listen, if anybody made a mistake and quenched the Spirit in his or her life, and is not operating in his gift or her gift, but you realize that you have neglected it. Gifts don't come and go. Once God gives it to you, it stays there. But they are moved and used by the Holy Spirit. So if somebody backslides and turned his back on the Holy Spirit, the gift can stop operating. Simply because a gift needs the Holy Spirit. And the gifts are given without repentance. So I can come and I say, Lord, I am sorry, I have sinned and I've backslidden and all those things. And I can get restoration and reactivation, if I can call it that, of the gift. Gifts and the calling of God are given without repentance. En dit is hoekom dit so kosbaar is. God is bereid om vir iemand 'n gawe te gee met die idee hy sal vir ewig daarin funksioneer. Listen to me. The gifts are given with the idea they are there forever, and you and I must operate in them forever. God does not gift and take and give and take. The gifts are given and activated by the Holy Spirit with the idea you and I will stay true to God, true to the gift, and we will operate in them for as long as we live. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 12 weer. For through the Spirit is given to one a word of wisdom and another word of knowledge, according to the same Spirit. Why does the Holy Spirit give gifts? One, so that everybody can see and say, God alone could do it. So dat niemand kan roem wanneer 'n wonderwerk plaasvind nie. So dat almal kan sê God alleen, sy Gees alleen kon dit doen. En so dat almal sy Gees moet erken as die oorsprong en die bron van die gawes. Hierdie skrifgie sê, for through the Spirit is given, according to the same Spirit. Kom ons gaan na die tweede punt toe. The gifts are supernatural manifestations. That means the enemy is subject to those manifestations. If you have a gift, you have some gold, more than gold, you have a gem, jy het 'n juweel in jou hand, want dit is 'n bonatuurlike krag wat God jou gegee het, wat deur die Gees beweeg word en geïnspireer word, om dit wat nie van God is nie, of dit wat 'n probleem is, te oorkom. Jy word ek wil amper sê beweeg, ja, jy word beweeg en gebruik
deur die krag van kragte, deur die krag van die Heilige Gees, die werking van die Gees van die Here, en alle ander magte is daaraan onderworpe. Daar is nie 'n ander mag nie. Dis hoekom hy sê, the one and same spirit. Daar is nie 'n ander mag sterker as dit nie. Jy het 'n juweel in jou geestelike lewe gekry. Moenie die gees uitblus en passief wees en jou gawe nie gebruik nie. Of laat God jou gawe nie gebruik nie. As hierdie skrifgie sê, it's one and the same spirit, dan bedoel dit, God het jou in gedagte omdat hy iemand anderster wil bedien. God het dit vir jou gegee, want hy het iemand anders in gedagte. En hy het vir jou die topkragbron gegee, sy gees, sodat geen ander gees hierdie gawe kan oorweldig en voor dit kan standhou nie. En dit maak nie saak, ek praat nie net van genesing en vrymaking en werking van kragte nie. Ek praat van enige ander, let me call it this in all reverence, less violent gift, if I can describe it like that. Word of knowledge is not a whole lot of electricity flowing and everything shivers and trembles and all that stuff. But it's supernatural words of wisdom that brings a solution to a problem. Word of knowledge as well. Woord van kennis is so kragtig. Die woord sê, die goddelose kan nie bestaan in die lig nie. Die dinge van die duisternis kan nie in die lig bestaan nie. As iemand lig werp op 'n saak deur 'n woord van kennis, dan breek die mag van die bose. En daar kom 'n deurbraak in die saak. Soos byvoorbeeld, ek het al gesien waar mense nie gesond kan word of vrygemaak kan word nie. Dan gebruik die Here iemand met die gawe van woord van kennis om te openbaar of bekend te maak wat is die bron van hierdie siekte of hierdie binding. En die volgende oomblik maak God daai persoon vry. Hoekom? Want die duisternis kan nie bestaan in die lig nie. En die gawe bring openbaar die bron van die duisternis, die bron van die probleem. En boem, daar's 'n deurbraak. Dis waarmee God ons toebedeel het. And we have to realize that. The power of the Holy Spirit that rose Jesus from the grave is the power that operates the gifts inside of you. Don't quench the Holy Ghost. Ek gaan afsluit hiermee. If I operate in the gifts that God has given me, I operate, or I should operate, according to my calling. But if I operate with no gifts, it does not mean I'm condemned. If God does not use me, it doesn't mean I don't have any gifts. It just means I'm not operating in them. But everybody has a gift. Everybody has a ministry because God has got the body of Christ in mind. And he wants to use you because God said to his disciples, go and make disciples, heal them, raise the dead, and teach them all the things that I've taught you. Now, when it comes to word of wisdom and word of knowledge, God has given it to some of you as he wished, and he gave you the Holy Spirit to move you and to use you because he's got somebody else in mind that is waiting and praying and crying, Lord, help me. Now my question is, does God always have our attention? Het die Here altyd my en jou aandag as dit by die gawes kom? Ons bereidwilligheid. Want hy het iemand anderster in gedagte. Because the Bible says, he gave it to as he wished, so that everybody, for the edifying of the church, he works all gifts to the profit of all. Voordat ons die opname staak, ek wil vanaand vra, as jy hierdie woord hoor en sê, Here,
Ergens het ek die pad byster geraak of die pad nog nooit ontdek nie. Dan wil ek vanaand vir jou bid. En ek gaan die Here vertrou om by jou stil te staan. God het een ding van jou en my af nodig. En dit is nie om te sê, Here, gebruik my so of so nie. Hy het net nodig dat ek en jy vir hom moet sê, ons is beskikbaar. En as jy vanaand sê, Here, ek is beskikbaar, daar waar jy is, terwyl ek bid, bid ek dat jy sal aanmeld by God en sê, Here, ek weet wat's my gawe, of Here, ek weet nie, maar ek bid vanaand vir 'n openbaring en dat u Gees my beginne beweeg. Ek gee oor en ek's beskikbaar. Father, in the name of Jesus, I pray for everybody that's listening to this, that says, Lord, I'm available. Holy Spirit, I ask that your power would come upon every person and empower them. Turn on those gifts with fire and use your children to the edifying of the body so that more people be healed and more people be delivered and the gospel be spread. And there come words of wisdom and words of knowledge so that breakthroughs take place in Jesus' name, so that everybody can say, God alone can do it. I pray, Father, if anybody says, I'm available, that you would really stand still and prompt them and move them and awaken the gift so that they can operate in the full calling of God in their lives and in the gifts that you gave them. In Jesus' name. Amen. Prys die Here.